Dobrodošli, prispeli ste v nasprotje. Ta naprava meri tvoje možgansko valovanje, a ne? Ja. Lahko si pa zamislite, da telefon obračate v smeri urnega kazalca. Mami, čau! Ja, ne morem, da se sila delam. Razmišljam, čau. Eden bo danes od vas odnesel nov Samsung Galaxy S7. Gospodu Mihajl Miki Vukalić!